I posljednji došli ekip na kanalu. Ljudi, danas nemamo trik sa telefonom. I možda služi kao puškica. Prvo što nam treba je maska. od silikona, to je moja maska. Gdje mi je telefon? De? Treba nam da snimiti. Izvoli. Ja znam, Vidite, nismo našli bili telefon. Ajde, Treba, šta smo rekli? Treba nam maska od silikona, vidite. koja obično košta oko 100 dinara. 100 dinara kod Kineza. I treba će nam telefon. Da. LG neki, bilo koji. Samo da nije manje od ove maske. Da. A može i da bude manje, ali širi. I stavljamo masku na telefon. Evo. Nađa, hoćeš da ti stavim pršut unutra, jel? Nešto tu moja mama pita. Kako gleda? Sve jedno. Stavili smo masku na telefon. Sada kreće najbolji deo. Stanite. Kreni. Znači, podižemo masku, provlačimo ruku. Ali morate da budete oprezni da vam učiteljica ne vidi telefon na času. Možete da stavite na ruku s kojom... Zapišite na beleške. Da, na beleški i onda I uključite onda telefon. uključite telefon, ali ne tiho. I prepisujete. Samo kad uključavate ne smije da vam se vidi, da vam se čuje. I ne smije da vas vidi kako nešto klepećate na času. Šta je? Ništa. Uzla Nađa pršut u tebi, jel? Nije. Sjedi s druge strane, jel? Ovdje ću. Ajde, Da, ljudi. Ugaci sad. To je bio taj trik. I vidimo se u sljedećem videu kada budemo snimali još jedan trik.